Inan isin-rua lakon vida, bainhira partu, tanba komplikasaun. E a apresentação do resultado pesquisa formativo quando desenvolve intervenção comunitária para mudança halok ou de combate à mortalidade Inan isin-rua e Timor-Leste, diretor Gabinete Política, Planeamento e Cooperação no Desenvolvimento Saúde, Ministro Saúde HTT, causa husi Inan isin-rua na lakon vida bainhira partu, também a komplikasaun na Inan isin-rua hetan, também a husu ba Inan isin-rua sira atau hak besi kamba fasilidade saúde ou de hetan tratamento no nelabele hetan komplikasaun. Iha kumulativo ha muito qualo. Husi número sirakne iha mos komplikasaun lubukida, nebe maka mai ho tendência ina sira bele lakon vida. Iha risco lubukida, nebe maka iha naba nomos komplikasaun lubukida, nebe maka kabemos ho ida hanarang eclampsia, sepsis, sepsis nemos partenete ho tu husi komplikasaun ida. Husi komplikasaun si hirakne hakarato atetedei, sepsis maka predominante li ho 1.1. Por enquanto hemorragia, eclampsia serne cabe 0.2%. Atu reduz taxa mortalidade Inan isin-rua e Timor-Leste, UNFPA no Ministério Saúde Serviço Hamutukela atu hadia atendimento cuidado emergência obstetri neonatal compreensivo. So many underlying and direct causes for maternal mortality, and the immediate causes of maternal mortality related immediate causes are excessive bleeding and hypertension. These are actually pregnancy, childbirth related complications. So these pregnancy, childbirth related complications can be prevented if quality services are available. And UNFPA and Government of Timor-Leste, Ministry of Health, has been working intensively throughout the years to improve emergency maternal health services to pregnant women in the country. Tirdado susi UNFPA ihatina rihon rua sanulo resinen Inan isin-rua na bemate hamuto katu sida sanulo resin 5. Noto agora sida o kihadados fong may betina ne UNFPA halo hela pesquisa batasa mortalidade iha Timor-Leste. Equipa cobertura GMN.